Halo guys, kita bertemu lagi guys di channel kami guys. Nih, daerah Soreang guys. Nih, belakang jalak nih lagi persiapan nih anak-anak nih. Hey, Bang Ocim, gimana spot hari ini? Spot bagus. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Semangat Bobon. Nih lihat nih ada pemain baru tuh, udah jauh pemain baru sonono. Mantap kayaknya stop. Ngomong apaan sih lu bang? Jangan lupa di subscribe ya guys. Ya enggak dong bang. Hah? Harus benang itu mah. Kamu berhasil. Kata-kata hari ini. ABG labi. Wah, spot. Ternyata kita cocok di sawah. Bagus. Bukan di rawa. Rawa rontek. Kita di sawah. Apaan tuh bang? Kamu nanya. Oke, ada pergerakan joki Afgan. Kita lihat apakah berhasil. Iya. Terus makan terus. Iya, ini sapat guys, tadi kayak kia guys. Cet. Guys, Anu urang tadi ku aing hari-hari eta. itu rai kudu lila. Kenapa batokna geus getekeun hakan gitu. Berisik lu. Coba guys, bismillahirrahmanirrahim guys. Tarik. Apakah akan berhasil guys? Kasih backsound bang. Guys, oh ternyata nyangkut guys. Wah, ini baru disangkutkan guys. Wih, kencang nih, kencang tarikannya kencang. Kencang kayak Shimizu, sejotannya kuat guys. Bisa aja lu cuk. Keun om. Dengarkan kumaha. Tuh, pageuh ya. Syukurin lu. Kayaknya ini harus dibongkar. Iya, iya kudu lah. Panangan, kaluarkeun. Wah, ese. Iya ku aing cepengan eta. Tau ieu Liangna curang ngajiwa akar. dibongkar, guys. Awas ieu kurang cepengan. Tuas guys. Ternyata ini harus dibongkar. Wah, tuas guys. Moal beunang guys. Tuas taneuhna guys. Cuma nyelap, guys. Heeh, nyelapnya. Payah lu cuk. Dan beunang. Ah, anjir. Redan kieu om. Iya, guys, gagal. Ternyata itu mah bukan urak anti gagal. Mantap guys. Pergerakan guys. Mantap nih strike. Spot sawah. Guys. Nih. Kita lihat pelutnya. Yo tuh. Wah, BG sponsor. Lumayan lah daripada lumanyun. Pur ini, guys. Guys, lihat nih, satu lumayan. OTW.